Pa počeo sam u Hajduka sa nekih 10 godina i tu sam bio do svoje 20. godine. I bile su vremena kad sam išao na posudbene želigaše gdje sam u neku ruku se kalio i potom sam otišao u Samobor, pa nakon Samobora u Belupo, pa iz Belupa u Široki, pa Zagreb, pa Marsonija, Šibenik, pa Zagreb, pola godine Rusije i 3 godine Izraela. U Izraelu kako je bilo, koje ste drugačiji? Pa drugačiji je mentalitet ljudi. A to je možda i bio nekako najljepši dio moga života, te 3 godine u Izraelu, tako da uvijek sa jednom dozom nostalgije se sjeti na te 3 godine. Dobro. Rusija, to je isto dosta drugačije odavde. A Rusija je bila jedna posebna epizoda. Doslovno sam sam sebi rekao ideš u najveću avanturu svoga života i nisam uopće bio svjestan koliko sam bio u pravu, jer mi smo bili u Vladivostoku. To je sat vremena od Japana, tako da je to bilo, vam reći Bogu, iza leđa. Stvarno bila je teška adaptacija i nismo ni uvatili ritam spavanja jer 9 sati je razlike od Hrvatske, ali eto, sve mu jedno lijepo iskustvo. I kako mislite kako je to vas formiralo kao vratara, kao igrača? Pa, ja sam uvijek težio otići što prije iz Hrvatske da doznam svoju stvarnu kvalitetu kao vratar, jer došao sam do nekog određenog nivoa u hrvatskim okvirima i htio sam probati dalje. Tako da, kad izađete vanka, tek onda vidite u biti koliko svoje neki nedostatke ili koliko još morate raditi, da bi napredovali i usavršili se kao vratar. Dobro. I sad naučili ste to, sad mislite dovesti ovdje? Pa imao sam veliko iskustvo i dosta trenera vratara od kojih sam uzimao što sam smatrao za sebe najbolje, pa ću to nastaviti primijeniti na ove nove generacije, mlađe generacije i nadam se da će polučiti dobar rezultat. Šta bi rekli, po čemu se vratari onako posebno razlikuju od ostalih igrača? Prvo po odjeći. A drugo, oni se odlikuju sami time što su oni individualci u kolektivnom sportu. Jer oni sami za sebe odgovaraju na neki način. Tako da i moraju nositi breme 10 igrača na svojim plećima. Tako da je to jedna vrlo zahtjevna pozicija i svaki ne može biti vratar, on zahtjeva i određenu psihičku pripremu, ali kad prođete taj drill i kad na kraju puta osjećate da ste uspjeli, sami time više vam je draže jer je bilo teže. Dobro, koje bi bile ovako neke karakteristike? Pa gledajte, karakteristike u današnje vrijeme zahtjeva se, znači, igranje sa obe dvije noge. Ali najveća karakteristika je u biti da vratar mora imati srce, vruće srce i hladnu glavu. Da mora zapovijedati obranu, da mora biti gospodar svoga prostora. I da je momčad sigurna kad je on iza leđa, kad znaju da se mogu osloniti na tebe. To vam je u biti najveća kvaliteta kad je zadnja linija jako sigurna i vi onda njima dajete pouzdanje, onda zadnja linija daje vezan red i tako ide kod domino efekt prema naprijed. A šta bi bilo, na primjer, kod treninga, kao rekli da su drugačiji, da moraju nositi, da su individualni u grupnom sportu, kako se onda treninzi razlikuju? Pa, vratar mora raditi napornije nego igrač, što je neki, ja moram reći, paradoks mali. S obzirom kad vidite koliko vratar radi na utakmici, a koliko igrači rade. Ali za to je 2 intervencije, 3 na utakmici, vratar mora napraviti 303 intervencije na treningu da bi ta intervencija bila uspješna. Za vrijeme priprema, znači dok nije prvenstvo, radi se na većem opterećenju i veći broj ponavljanja, dok kad počne prvenstvo, radi se na eksplozivnosti, manji broj ponavljanja, ali brže su vježbe. A neka psihička priprema? A psihička priprema naravno, znači, pogotovo sa moje strane sa mog iskustva, pomažete golmanu u određenim situacijama da ne padaju, pogotovo ako naprave pogrešku, znači da nastave dalje igrati kao da ništa nije bilo, jer do kraja utakmice stigneš još i popraviti ovo. A što bi ti ovak najbitnija od svih tih? Što bi bilo? Srce. Srce, jer ako nemate srca, teško da možete urati. Da, a recite mi još, što se tiče vaše karijere, kada ste onako shvatili da je to baš biti vratar, da je to vaša pozicija, da je to neki bio, bili ste talentirani, pa vas je neko, vi ćete to raditi, ili je bio... Pa gledaj, u moje vrijeme je bilo dosta talenata i ja sam nekako iz svoje ulice najlošije igrao nogomet, pa sam stao na branku, da budemo iskreni. Međutim, eto, poklopilo se da je meni to dobro išlo i
I cijeli život sam se dobro osjećao u svojoj koži kao vratar. Tako da sam već od malena shvatio da je to moj životni poziv. I imate možda kakvu poruku za naše male vratare? Ima. Da samo da slijede svoje snove i da budu hrabri, da se odvaže. I da naporno rade, da kako. Bez rada nema ništa.